kukhuluma thina kulona isikhathi sokwethula kodwa kumnandi ubingelele nalabo engasabalula kodwa bakhona phakathi kwethu siyafuneka namuhla mhlawumbe womntazi othe kwesikhashana uma njenyama isangena noNkulunkulu sicela nje inkulumo emfushane nokwethula amakhosi akhona phakathi kwethu ethule usihlalo okwendlu yabaholi bomdabu esifundazweni. Wena wendlovu bayede Samoya sithokoze amazwi eNgonyama mina besilo cela ngithi ngizole sengiqeda ukuze masiqala sihuba singabe sakhuluma ngalombhobho nabohlanga wokuqala nje akekho umuntu esiphakathi kwethu la ongaze waphuze lamanzi abhalwe akhwili ngabe nginephutha mangambongi usiza abantu baba uStekeli ngamanzi ukuthi njalo mayindlu lihlangene bese siphala amanzi akhe namanje akekho umuntu ozothi kimi la akazayiphuze akhwili niyosiza ke noma ningene ezitolo niqalaze akhwili ingaphi nibhuste lo muntu omhle kangaka angisho nje lempilo